Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doni mene patalah kasih tandra syukur kamarajatan nasabapa masena kutupa kamasena Allah pada di mana. Atu padang kasih pasilenar ngi perlu sampaja subuta nasi bawai berjama. Kotorupai mas salawanan nia salamaka masa lori ale marabina nabita tono saripa masina nia salamaka. Nabi simata patiroaki asalamaka riwanu alino labi-labi pari wanu akhiramati insyaallahu ta'ala. Bapak-bapak sidang jamaah jumuh subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya roidi tu riwanu alino padang kamanang disapa. Dan umumnya kita sebagai manusia tentu mencari kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi tega jero ya kebahagiaan. Ia ro tau malasero. Tentu bahagia iku di sini. Makotoro pai matau sapai jama-jamang. Ya koruntu ni jama-jamang. Bahagia itu. Kotoro pai matau melo boting. Tentu kebahagiaannya di saat dia sudah duduk di pelaminan. Dari Purana roh. Tapi itu kebahagiaan yang sementara. Maka dari arae sagirun yatlubu kabira. Wa syekhun waddu lau sagira. Kada yara yaro anana ero macin nalada ko batoni pada tau maraja. Ya to si ero tau maraja ero macoconi. Melo ina sa dingalena li sumo pamalolo. Yaro tau sapai jama-jamang. Macin nai koruntu jama-jamang. Yaro tau lolongan ngewaramparang. Macin nai ko mama ni tinro na ko andi. Yaro tau kasih-kasih macin nai ko mega waramparan na pada tau sogi. Itu semua adalah kebahagiaan yang sementara. Tiga yasan kebahagiaan yang abadi. Maka dari lalanna aku ramalabi man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Nigi papole amal soleh. Arane togiha makun rai togiha. Nang kamui matapa. Fal nuhayyannahu hayatan thayyiba. Nah inilah tujuan kebahagiaan menurut Sesannatu Pandritata rilalanna iya.
falnuhiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberi dia kehidupan thayyibah. Tega na yasang yaro thayyibah. Atau tu makada halalan thayyibah. Yana halala naga thayyibatu niga. Kada itu panritata tania ia mananna halala yandre toyibani arega toyib ni disiki gare mi tai kulkasta kato korowirin na taroki mah kada halal tapi makanja gayan riar kulkas ya itu kapan jadi dena yang mananna halalae nasang ako ramalabie halalan toyiba dena yang mananna halalae sebahagian saja makotoro tujuan kebahagiaan itu tidak semua yang kita senangi, tidak semua kehidupan itu memperoleh thayyibah. Tiga royasan hayatan thayyibah. Nomor sidi makadai Andre Guruta Ibnu Abbas. Ya rotalai hayatan thayyibah as-sa'adah kebahagiaan. Pada nayar nangi rampiro. Tapi itu kebahagiaan yang sementara. Jadi taumatapae kebahagiaan yang kita damba-dambakan adalah kebahagiaan dunia maupun dia di akhirat. Ada yang kata makada magi je tak bismillah ko meloki patu ilampui. Dega haruna tu aku dia nak bismillah ya ko mu passak mo ya rosa kelar na ro pasti tuoi. Magi mu baca bismillah akan ni beda di si bawah taumatapae. Nasaba ya ko ipassa iro kelar na lampue nah dia tu mak baca bismillah itu ya ro lampero tapi dia tu lolongan apalang dia tu lolongan apalang nah inilah kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat maka dato si Andre Guruta Al-Qushairi ya jerotalai kebahagiaan tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. Tapi kebahagiaan itu menurut Andre Guruta Al-Qushairi innama ya'rifu bizzuk. Kebahagiaan itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata namun pikku bateta pakasingi ada data untuk capai iro kebahagiaan iro aideje naja jinasa Andre Guruta Al-Qushairi nasaba iro kebahagiaan iro irasa kami denai bahasakan irasa kami yang kena makada iro telah kebahagiaan halawatut ta'ah manisnya beribadah atau manisnya taat yanai di kebahagiaan atau matapa kotaku pura ki masam pajang we menyamang isading mapuasa ki apa bam mangaribi tau we merdeka ki isading kita merasakan kebahagiaan di saat pura ki makasian menyamang isading makotoro paiman malisa ki kode panai pigau paralui ada riki matin rowan ni tapa maringar raki la depa wasam pajang isa tapa taselaki moto masam pajang pura ki mak beresalang alhamdulillahi rabbil alamin pura ni masam pajang alhamdulillah nah disitulah halawatut ta'ah kebahagiaan di saat kita melakukan ketaatan katoma kada ya rotallahi hayatun thayyibah al-qanaah yaro isapa eriwan walino yako ilolongangi waramparata denai patta marilalan natita okko milimatta monro nah yaro yasang al-qanaah apana tarasapi ni yaro
maka da iro waram parangi angke ipasipulu riwanualino okko milimai itaro dene itaro kuatita, maka Anda akan memperoleh kebahagiaan. Iro al hayatut thayyibah. Angkato makada aide iro talae kebahagiaan ar-ridha. Agi-agi nareki pung Allah Ta'ala baik itu takdir baik maupun takdir buruk tataki je reda. Kadai sesana roto panritata ya komu tarima ni si ba madeceng ya ro takdir baik ke si bawa takdir yang buruk, insya Allah Anda akan mendapatkan hayatan thayyibah, mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Katoto panritata makada aide ya rotalla hayatan thayyibah ya ko irasakan ni an-najwa. Kato makada aide ya rotalla kebahagiaan ya ko irasakan ni nasimul qurb. Gayasan nasimul qurb kada itu panritata ya ko tanaki. Nasaba katutu tau cede maca isi kadai nabita ia tu tau matapa salah si di carana tu dena puji macai matanang si bawa al aman ti ama perasaan ti aman katutu tau tali was angkana cede tau pakai doi palana nah kadai mesi rumah le agak-agaku. Pokoknya taliangka pirasana makalalang ini membuat kita tidak aman. Namo tahu sidape nama jatuh na sating ya ka taliangka kecurigaan lalu mi tahu uko sidape na motor na tapanasan ni memale motor. Namo isi bawa tahu makinge makalaleto isa ding. Namo manipik ko kanja taidi ya ko tali dena leki hatta tidak memberi kita husnusan, selalu berprasangka yang buruk. Nah, maka salah satu yang dapat kita peroleh hayatan thayyibah ini selalu merasa aman, selalu merasa tenang, selalu merasa tenang. Pokoknya tuh tahu matapa yang bisa memperoleh kebahagiaannya itu talima senang. Ya rawasang masanna tania malele tania malampe pak bekeng tania kada rekeng loi masigi we banna senang sampak mas sampaja sunna yolo napa batawe yare ga sampak mas sampaja sunna napa kama tawe sampak tuda ukur masenna senna napa batawe eto ya rayasa masenang angka to terlambat si pale tau masenangnya terlambat tau masenangnya melo ni kama tau napa nonno pole ribolana masenang matullo masigi dina lah nasaba makade na bitta ya kalau aku masigi aja mulare jokka ko pamangi matu masampajaki dalam keadaan merasa aman dan tenang, merasa aman dan tenang. Katutu tau masampajang ya koroko ina pasi jama si basujuna ai deto nama senangi itu nama senang yang kanang katotu senang rilalan na sampajang itu manca jirukungi dena sasampajata ya kepada ya ronang ero degaga senang nasangi papiki attumak nina maka sipi tatonna napa rokok maka sipi rokok na napa bangkis si pemang maka si pemang tatonna napa si suju masenang bapak-bapak. Tapi kadaya andre guruta Imam Al-Qushairi sininna ya ronange itapuero nikmatnya beribadah masenang matenang dena puji macai semuanya itu termasuk hayatan thayyibah kebahagiaan seorang muslim. Yang terakhir maka datoi topan ritata ya rotalla kebahagiaan ma yakunu ma'al mahbub apabila kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Manasai
Manyamatoi isa diko si bawa ki tori pujita. Nah, manyamang. Tapi tegaro tau ripujin na tau matapa namorosi dia tentu ni malada ipo ji pungallah ta'ala. Tapi makadai pungallah ta'ala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Makadai nabita ya ko malada mupuji pungallah ta'ala acindrolai nabita komangi napuji ki pungallah ta'ala. Jadi puncak segala cinta seorang muslim itu puncakna yanaritu papujinna lokori nabita atau nasarepa masinan ni asalamakan. Nah sabab makadai pungallah ta'ala ko malada ko mapuji ko iya acio ko oko Nabi Muhammad. Jadi ya ko melo ki mapuji lori pungallah ta'ala pakasingi batemu makkatan ni risininna syariat yang dibawa oleh baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena maka dari lalan hak desa pamangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nigi tau niya nasaba pungallah ta'ala si bawa nabita tau nasarepa masinan niya asalamakan fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka ia tu nakata ye latu toyo ku pungallah ta'ala si bawa nabita. Pamangkanat hijratuhu lid dunya yusibuha awim meraati yang kihuha. Ya miko ya ronia naro pigau si de sewa nasaba melo ipubeni makun raye. Ya napura napubeni ya rumakun raye latu ni kutu kebahagiaan na dena na terulori pungallah ta'ala si bawa lori nabita. Jadi mapamula kiti di moto tinro angkat tulalang komang ia rosinin na kehidupan tero dibarengi dengan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Maka nang raya na pungallah ta'ala man amila salihan min zakarin wa unsa. Tegato si pale yarotalla ya amal salih. Yarotalla ya amal salih makanja. Tentu manassa makanja pakasiweta sampajatta puasata sakata hajita manassa ni rumah kanja. Maka dasi tu panritata as-salihu yanfa'ulil gair. Ia tu decengnya termasuk tu deceng ya ko maki gunai ripadatta rupa tau. Karena makadana bita khairun nasi ampa'uhum linnas. Tahu kami nama sarumalap di tuori wanualino ya naritu bermanfaat sesama manusia. Ya roh amal saleh bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka 2 syaratna komangi iterima. Nomor di harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jadi dena yang mananna yasangnya makanja termasuk ya amal soleh. Tapi iro nitai pak kita mata makasing insya Allah waktu itu mancaji amal soleh. Nomor di sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat ini ada 2 macam. Yang pertama perintah, yang kedua sunnah. Para lutoki matika oke makada ipaloyole para lue nania sunnah. Aja tagoso imas sampajat tangabani na deta moto mas sampaja subuh. Lau pero itu sampajam panita. Aja tabalu ibolata taliangnya ding. Jadi harus kita dahulukan yang wajib kemudian yang sunnah. Atau tahu loi haji ni mak dempo ni masai tapi dia nalau kupu padang Arafah maka sia-sialah hajinya. Tapi aja tu tapahai maka ada berarti dia nawat dikilau haji dia nawat dikilau umrah ko dia natupole haji padeto nasaba berdiri sendiri ia rupa kasihangnya ya mide na janji ya ko angka tahu masam pajang jadi harus hitungan natu isa tega talai rukun tega talai sunnah
Rilas sampaja iro tala irukun kom mangimancaji kehidupan ta selama ki riwanu alino makotoro riwanu akhira ko masampaja ki parallu tu laya japui si bama deceng angka sewa-sewa rilalanna sampajatta yako isalaiwi dena asa sampajatta angka toko ipigaui tatambai appalatta angka toko isalaiwi iselaiwi si bawa sujud sahwi ajak kama makasingi sunna-sunna na sampajatta na dena jaji paralluna dena suku rokokna dena suku sujudna we bana kanja pangupuna capu suratu al-baqarah na baca tapi dena suku sujudna dena suku rokonna tipui sunna de napapole parallue dena jaji bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu pada makasin ni pahatta ritujunna ya roh nasaba detan na tumasam pajasunna pak dapi waktu kode patu masam pajalor ya rosunna bak dia pura pitu masam pajaparallu makotoro ya rosunna kabelia sebelum kita melakukan salat fardu jadi selalu lebih utama hal-hal yang fardu maka dia nabi ta tanasare pamasenania salamakan rilalanna hadis kursi ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in afdal min adai maftaratu bihi dena gaga pada masa romalap di ipigau pakasiwiange yanaritu angke mancaji parallu riseseta maka dia andri guruta Imam Sya'rawi angkato tu amal soleh ipakasingi yana copok na amal soleh masampajasa suku sampajanna tapi napakasingi sih napakasingi bana la da napakasingi sampajana bana la da napakaraja sampajana de namelo mas sampajang yako de na suku mana syarat-syarat nasi bama de pokokna si suku-suku na napakasingi katau makai bujung nasabani sangi maka daya ro bujungnya ro bermanfaat kepada masyarakat di sekitarnya tapi angka tahu pasuku iya ro kasina ro kutu makbere wae malai salang napa jokka ya ro salangnya ro lokko yo lo bolana masyarakat nah napa suku ide cengnya yayasan maka dia andre guru ta imam Syafi'i wa ahsinu fil bait yako meki mangalli paralluto ipasuku de cenge meki mak balu paralluto ipasuku de cetta nasaba angka tu tau mangalli wede je na melo mita ipa balu saro ale na mi melo malli sempo de na mi mita ipa balu saro nissa ni makada aruasa bu ya modalana makada ni pak balu 10 bulan tawamu pilih masak mesa perogi pak balu makanya ada grup Imam Syafi'i namo je mangalli ko ape de cetok ko misan ni makada on kana nasaro ye we alli ni we moya ro yawana modala meto na tawari ya apa yang dimuliakan makotoro ko tu makasih ya bapak-bapak ibu makotoro ko tu mapedece daripada tarupa tahu makanya andre guru ta Imam Sya'rawi yang katu amal soleh suku madece ni tapi napa suku mopi napa suku mopi man amila salihan min zakarin wa unsa yaitu amal soleh mega bapak-bapak ibu maka perlu ya atur ajak kamata palayo ya rusunna yang kadingai pacarama maka da komelo ko masempo dalle nasaba macin to kije kon kawarampara yite ustasi maka dai pasti tongan na pau iwe ha maka daman yang ustasi komelo ki masempo dalle tabaca suratul baqarah katallu ya kuasoi katallu ko wanni tong harona sang ustasi ko meki masempo dalle tapi tega na wattu pake lo jama-jamata meki baca suratul baqarah katallu napa tapi ni malu-malumu para nama kada tabaca liila fi quraisyin katallu napa tabaca al-fatihah kapitu iya na tapake aja na ya ro al-baqarah ro katallu ya koso katallu to ko wanni wedena tu tulo galu terlambat itu loh bapak guru bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu detona koro
Deto na perlu palayolo mana ya ro sunnah itu ngi masaro malabi. Dan amalan sunnah itu memang seringkali menjanjikan pahala seakan-akan lebih afdal daripada yang perlu itu. Kita baca-baca kare hadis na nabi. Madari itu dia natapu ya ro perlu na padahal masaro malabi ya ro perlu pak dapi mi patipa mi itu sunnah. Ya ko ikawal li Pak Bupati, ya garo pengawal na rumah saruma malabi ya rega Pak Bupati. Dan tuh Pak Bupati pengawal mero tapi pengawalnya tuh madari lerita samana nakalalot di makotor hadisan nabita kona rampe sunnah maka deh la yazalu abdi yatakarrabu bin nawafil hatta uhibbu. Ya kodena baca ya renang ya rumah kada pakkasiwiak kami nama sarumalap diri sesena pungala ta'ala pakkasiwiak paralui tapaya mina baca makada angkamu pitu atakku pigau pakkasiwiak sunnah yang kana upoji oke rona pasandre pungala ta'ala papujinna pangkau ke sunnah makadamin nang ero pakasiwiak paralui masarumalap di tapi papujinna pungala ta'ala na pasandre kusna masarumalak bimana jero yero kasih-kasihna ipaloyolo parente nania sunnah Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadai tu pandritata tungkat-tungkat tu pakasiwiang ia pana tarima malampui pungalau Subhanahu wa taala yako ipigau nasibawai ikhlas. Gaya sang ikhlas. Maka daya andre guruta Imam Al-Ghazali ya rotalai ikhlas pada kutupura tadampo ka pada kutupura maka beng pura ki jambang katiya beng okoro kaya beng dena tumelo li sumita iro pura ya beng nangero makotoro pangkau kang ikhlas dena naireke ko pura ni pigau dena naireke makada mak bere ki barana masidak kaki tapi latu ibulana boy 100 bunange ro boy kapaka mandre baso yang kana masa sekali oko bolana na parasan nange masumbang kurangi keikhlasan ya pokoknya purai mak bereng pada nange ro jambammu angke musalai namu je melo muli sumita idito apalagi tapi madari mema je itu isan ni makada tai toke ikarawamu pinapai mau aku memang bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kasahabat na nabita waktu nak mau pa Makkah we arawane kami nama garata degaga cau kasing wajah jinnah tapi tamai selang na salaimananya ro aramparana latu mati makadai nabita tutui ulunna nasaba ko tutui ajena dena tatutu ulunna kena batena ro perjuangkan agamana na salaimanang waramparana na salaimanang kampuna komangi nilok patojoy mencapai kebahagiaan yang abadi baik di dunia maupun di akhirat. Tentu mega contoh na bapak-bapak ibu-ibu. Pangulutta Sayyidina Bilal itanra batu. Melo mi puadai nari makadana ahad dega puaku sangadina pungala ta'ala. Ya miro na pertahankan ro makokoy di makada ya miro na pertahankan na itanra batu lakat na kutangana pada kasih dena salai na sabak na lolongan niya ro kebahagiaan nita niya ro kebahagiaan yang abadi baik di dunia maupun di akhirat semua gamugo kang dia dena lese na sabak naruntuk niya ro halawatut ta'ah kasinna ya pemakasian kasinna kona lolongan ni agama jadi situngat-tungan na tu kebahagiaan yang abadi angkai oko agamata bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala detan na naparentaki pungala ta'ala kotania deceng dua wanua na tampung detotan na nateki pungala ta'ala ya kotania mudarat na tampung baik di dunia maupun di akhirat. Namun itu akalami pake wadito ita makadai amal soleh ye. Patulama balu naik kalasiat tahu ya ide na para luhat desa si ba ko rama kada majai ya tu.
Ya kuma balai tahu dia na paralu je hak desa si bawa aku orang makada tani amal soleh ni mata bapak-bapak ibu-ibu nasaba iya ro pangkau kata idi rupa tahu wat di yukuru nasi bawai akalang wat dito yukuru nasi bawai agama wat dito yukuru nasi bawai pakitati jadi megamu ukuranna amal soleh yang karena makada itu rilalan aku ramalabie min amalis soleh deto tu ne rulle pigo mana nyaro pakasi yang amal saleh tapi te wadingi bermanfaat jadi pangkau kan linota jadi tu pangkau kan akhirat tapi makadai nabita ya ko makasing je dia mu mapa mula ko moto latu matin roko pemang pakasi yang mana tu ya mironange paralui padecengi pamangkanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fahijratuhu ilallahi wa rasuli nigi tahu niat pigau si di pangkau kang pakasiwiang ampe kedo madeceng nasabak pungala ta'ala nalolonga to itu risese na pungala ta'ala si bawa risese na nabita nigi to si tahu niat untuk lolongangi lino kebahagiaan dunia saja yang dia niatkan tanpa dia niatkan kehidupan setelah dunia ini latu okom itu kebahagiaan nah latu okom jadi meloki boting si dimakun rai tania kangi dunia akhirat komangi mancaji apalagi meki lo galungi matana-tana ki komangi bermanfaati nangka nandre masyarakat yare gang kanare kamu presiden ya maka dato suasam pada pangan konro manfaatnya ya ro ane jadi tanya kan maka da mata nak iya we ekom mangi angka nandre padaku rupa tahu nah sabade itu le mandre mana ya risa galuta sehingga kita mendapatkan pahala kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itulah yang sempat saya sampaikan mamuri baraka lori pada di mana terutama lori alena bacorite. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul ghafur. Walau yatawalla salin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.